desi danas, a niđe te ne bilo, da ti vidiš tvoje desno krilo. Hajduk Veljka s ljudi 500, na bedeme grada Negotina. Mjesec dana junački se brane, nestalo im hrane i džabane, a Turci su sa svakoje strane opkolili Negotine bijelije, pa da Srbija ustanu cijeli, još da su i vizantijski znaci i u pomoć kosovski junaci, da je Relja od Pazara nova i Uga Bogdan sa 9 sinova, da je Miloš Soba povratima, ne bi mogli odolje Turcima. Još hoćaše vila da govori